Šarmantna pjevačica Ana Štajdohar jedna je od poznatih dama koja će krasiti izložbu fotografija, koju priprema fotograf Stefan Koković, a koja će publici biti predstavljena za mjesec dana. Mi smo je posjetili u studiju i na kratko prekinuli radnu atmosferu kako bi saznali kako protiče fotografisanje, a na Ani je bio zadatak da dočara lik jake i opasne žene. Da budem bitch. Ne znam da ću uspjeti. A da li privatno važi za jaku i energičnu ženu koja je čvrsta ruka u porodici? Kako da ne, privatno ja, kad samo sebe gledam, ja važim za jednu vrlo zeznutu osobu. Pa ne, ja sam više tip štrumfete, tako nešto, mogu se foliram ako sam nešto zeznuta. Ana nas je navikla na modne transformacije, a da li nekada nešto i usvoji od modnih stilova koje nosi na fotografisanjima? Mislim, nije sad da meni bukvalno sve stoji kao nekoj manekenki, ali volim da onda isprobam gde su te neke granice do kojih mogu da idem. I strašno mi je drago što sarađujem sa domaćim dizajnerima, to je dizajnerkama pre svega. Anu Vasiljević bih izdvojila, definitivno, pošto mi ona, pored toga, jako dobra drugarica i mnogo mi se sviđa kako radi. Ima tu još kreatora. Ana je samo jedna od javnih ličnosti koje su uzele učešće u izložbi fotografija, koju priprema Stefan Koković, a s obzirom na to da je iza njih višegodišnja saradnja, zbog čega je ovaj fotograf najčešće kritikuje. Što veže, podsjeti me što? Pa ne znam, on mi stalno upućuje nešto Britney Spears, Paris Hilton i to. Ne može da shvati da nema veze nikakve s tim. Ništa, on pokušava da mene napravi što photoshopom, što instrukcijama, neku tamo wow, famoznu, besprekornu lepoticu, a ja pokušavam da ga povučem više na ovu stranu, ajde malo prirodni, pa nisam baš toliko lepa, nisam tako besprekorna i tako dalje, tako da je tu negde uglavnom borba oko toga koliko photoshopa dozirati. Stefan nam je povjerio i koje je to zamjerke imala Ana danas na fotografisanju. Da, imali smo sad popravku frizure. U posljednjem momentu rekli, ne mogu ovako, ne mogu, ne, znaš kako, pa u suštini oni moraju da shvate. Ja sam sad rekao, Ani, ovo je tvoja jedinstvena prilika da se predstaviš na jedan drugačiji način. Da li si ti privatno zaista takva, jaka i staložena i da li želiš da preneseš neku jasnu poruku, okej, ako ne, svejedno, shvati ovo kao neki glumački zadatak, zašto da ne? I ona uvek prihvati, mislim, takve neke stvari, moje fiks ideje i to mi da svi govore kao ti kad smisliš nešto, to je neverovatno. Tako da mislim da će biti zaista onako lepo, da će izgledati i sarađujemo dobro, nije kao da se buni preterano. Pošto su Ana i Stefan temperamentni, da li nekada dolazi i do žustrih rasprava? Pa dobro, pa ne. Pogreši čovjek. Ne, stvarno, šalu na stranu, odlično sarađujemo, mislim, to ćeš i ti potvrditi posle kad budeš pričao. Ne znam, nemam nikakvih problema, pošto se i privatno družimo tako da se potpuno kapiramo i najviše volim zapravo kad me on slika, što sam potpuno onda opuštena, ponavljam opet, ja nisam manekenka, okej, ja sam javna ličnost i se to ide negde i uz pevanje, ali definitivno nisam manekenka koja zna da se snađe u svakoj ideji koju Stefan zamisli, a da me nekako on onda opusti i objasni mi, zna kako u stvari da mi objasni da postigne ono što je zamislio. A šta je to Stefan zamislio? Pa ova izložba je nekako zamišljena da bude drugačija od moje prve izložbe, jer prva izložba imala baš onako jasnu temu i bilo je to predstavljanje tih nekih javnih ličnosti kao kroz bajke i bilo je sve tako bajkovito i šareno, divno i krasno, a ova izložba je malo drugačija, pošto će predstaviti te javne ličnosti na jedan drugačiji način, a to je njihovu pozitivnu stranu i negativnu stranu, ili možda samo pozitivnu koja je baš izražena ili samo negativnu koja je izražena. Tako mislim će biti interesantno za posmatrače s jedne strane, a s druge strane za sve te ličnosti prosto se vide u tom nekom drugom stranu. Mladom umjetniku želimo mnogo uspjeha u daljem radu i jedva čekamo izložbu, kada ćemo vidjeti da li je Ana uspjela da ostvari ono što je Stefan zamislio.